Oke guys, balik lagi di channel gue. Ada lagi NN ya guys. Ada di vlog ini ini sama ke sini pakai ini bakal cari bak baru guys. Oke, mulai yang pertama kita naik ke atas di sini. Oke, kita ambil batunya guys. Kata ada bak baru guys. Ini kan kita bawa nih guys. Coba kita lihat. Itu kok bisa loh guys. Ke sini terus ini kayak gini ya guys. Pelan-pelan dan kita kalau jatuh ke background guys. Nggak mau guys, saya nggak mau guys. Oke lah, kembali aja. Oke, itu bak baru guys. Bak pertama guys. Sekarang guys. Katanya nih sama bak ini jatuh. Itu kan tetap gak bisa guys. Tuh kita ambil dulu guys. Ambil bebek. That's how you make the sales. Everything I do start 1 million views like I'm a bear. Running in town, swimming around, jumping on a turtle. Never injured, never wounded, I am unbreakable. I'm so strong, I'm never gonna die. So unreal, game over, retry. I never climbed the ladder, yeah, I was born a leader. I rule the world, I'm supreme, a free man.
Susah bikin melayang. Terus mati terus. Terus mati terus. Nice. Blok baru, guys. What the heck? What the heck? Oh my god. Oke guys, kita juga buat keluar. Ya, waktu baik juga. Can go anywhere, my life is a holiday. Kerosene in the air, eating up slowly, making you move like magma. That's how you make the sales. Everything I do, a million views like I'm a bear. Running in town, jumping on the turtle. Never reach the wounded, I am unbreakable. I'm so strong, I'm never gonna die. So unreal, game over, retry. I never climbed the ladder. Yeah, I was born a leader. I rule the world. I'm supreme, a free bear forever. Please. Dan ini kan kisah adik kalian kalau udah punya piala guys, bisa kedip bisa juga.
Please. Ya, malah ke dekor. Ya, itu guys. Gue punya caranya. Oh, ada sendalnya satu. Hah? Lepas. Mana sendalnya? Itu lagi. Oh, udah kamu lepasin, aku bukain. Bisa kan? Buat aku boleh nggak? Kamu? Pakai ya? Boleh? Kalau ke saya mau saya ke. Asik. Dia baru bangun ya. Tadi lambah. Nggak di sekolah jangan ya. Mati. Nggak sopan dong, Kak. Nggak sopan, nggak boleh begitu. Turun, turun, duduknya turun, ya. Habis. Coba berdiri dong, duduk turun. Bawah, Kakak. Duduknya di kelompok kalian juga. Cim, di bakso aja. Cim, beda, kakak tuh. Coba sini taruh dulu. Dia duduk aja. Kita ini beda duduknya. Berarti dia tahu ya. Tahu lagi. Duduknya di pindah-pindah. Sama siapa? Ada sedang kuliah. Sedang kuliah. Ada itu jaga, itu jaga kakak. Jaga kakak. Ayah. Rolling pasti jadi ini. Rolling depannya. Di samping ada, di samping dia. Jangan dipotong. Awas aja nih kalau mati gue tonjok. What the hell, Sigma? Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Oh, serious the boy. Si bos Sigma boys. Tadi ada suka sama Devin. Nah, lo. Tadi bisa.
Bisa kayak gitu. What the hell? Boleh dong, Bang. Mas. Boleh lempar, Abang. What the hell? Kami belok kanan. Kalau dari bapak Iyeng lu. Kita ledakin. Tadi bisa guys, bisa. Ya bisa. Bisa kayak gitu. What the hell? Oh my god. Nah, dia berambang. Kalau dia berarti tipis lagi ya, yang kecil ya. Oh bener, salah dia. Kalau ngikutin itu nggak tahu. Bener loh. Wah, apa bener? Mau belokan itu kan jadi kosannya Kak siapa? Kak Dea. What the hell? My god. Kiri, kanan, kiri. Oke guys, jadi segitu aja ya guys.